Ngiyazi ukuthi phakathi kwekhaya siyokubuza kodwa ngikwazi ukuthi baningi abantu abadinga ukuzizwa ngomfene abantu baphila nabantu abaningi futhi abakhalayo bakhala ngokuthi loyo muntu ngisho beyogibela ey'tobhini ekuseni ahambe baphelezele umuntu usolokhu samanzi angikhumbuli kuthiwa khona umuntu angiphathe kahle nalo muntu osebenzela kakhulu umphakathi kakhulu ukuthi siziphuma kulomzabalazo sibona ukuthi zakho ukuthi iy'ngane zethu nazo mayiphuma zingaphandle zinekusasa ngoba siyabona ukuthi ikusasa lethu nabantwana bethu alisekho kodwa nawasukumela phezulu athi hamba ayoma ahlele bonke omunye abone abantwana basekhaya izenzo zakhe ayisukanga ekuthenini ngifuna ukubuka noma umuntu othanda i-spotlight futhi umuntu othanda abantu lolo thando liyabonakala namanje ngoba bekho umuntu ongibhekile ukuthi enzela ikhaya ezokhanda sibuhlungu kakhulu naye sibuhlungu kakhulu cabanga ukuthi ukube kuyangathi ngabe kwabona labantu abayenzele senzo sesibathathile sabaletha sangena nabo la njengomndeni nani niphulisele ngaphakathi sinikeze i-justice kuphela engingakusho nje ukuthi thina akukho esingefuna isikwenzi ukwenza sure ukuthi i-justice ayithola ubuhlungu esiphila esimeni ezweni la amaphoyisa singawazi noma amaphoyisa noma igebengu siyayithembe ukuthi besihamba khona elodwa noma abili esingawathemba azokwazi ukuthi athembele thina athembele emphakathini kodwa engingakusho nje ukuthi ubuhlungu sikhala kakunani kepha engifisa nikwazi ukuthi umfana wenu baba azange alale engawenzanga umsebenzi wokukhava uyikhawe namhlanje ulale lona abanye balala bawusikhotheli kuthiwa kade bamba iy'nkuni emgwaqeni abanye balala kuthiwa basemajele balindele bamba yena ulala namhlanje njengomuthi esomkhumbula nanini ukuthi ulale phansi elaleli izwe lakhe abantwana babo bakhe nekusasa laleli izwe ushintsho olufike ezweni and njengoba behambe beqambe emgwaqeni abantu abalindele iy'mpilo zabo ngo-19 2026 nathi siyomkhumbula ukuthi ngo-2026 walala umlele wakathusuki elala ngenxa yokuthi ulela izwe lakhe akukho Pakistan akukho Somali eliyophatha lelizwe bese abantwana bethu baphile kanje besaba kufanele siphile sisabe thina ukuthi uma uphumile uyowenza into ekuyiyona e-right nakusasa umndeni wakho lokufonela kuthiwa usemhlabeni awukho umndeni kufanele ukuthi udlule emzimini ngakhona njengabantu awukho umndeni kuthiwa kufanele uphatheke kabi umuntu uphuma ekuyiyona e-right nathi ngoba siphuma nje siphuma sidlala sihlale siqalana ngoba siyazi kuthiwa noma inini nje nathi singalandela kepha singasithembisa khona ukuthi njengoba sonke sila ngoba sibona lo mshikashika futhi siyazi ukuthi la akhona nathi nangafuna siqhubeke silwele ikusasa labantwana bakhe njengoba ehambisa ingane phey'kole esikoleni e-right umfana nje efunda umuzwa ukuthi uyo mfana ubaba kuyiyonke into ngoba ifuna khona ukuthi alale eyihero sosesimkhumbula njengehero bakhona abaningi bahambe emhlabeni kuthiwa abasebenza emphakathi kodwa siyababona ukuthi akubona ukusebenza emphakathi kusebenzela amaphakathi abo kepha yena umdele bonke
engalindele inzuzo. So sibuhlungu kakhulu ngalokhu okwenzakalile, kepha esingakusho ukuthi anikhali lonto njengombeni, futhi ukukhala kwethu ney'nkinga zethu uNkulunkulu akamdelo wakhe. And ngiyazi ukuthi namanje wonke umuntu ongenayo ufika ashamaze endlini kakhulunywa ngoNkulunkulu, unina kwenza umahluko. Sihlalile nathi nempilo khona siyakwazi ukuthi umuntu abantu bangaphuma bahambe akwekho amazwi azosusa leyo buhlungu nakho endaweni. Kodwa sikwazi ukuthi ithemba lethu njengoba liwuNkulunkulu sesesazi ngoba usasigcinile kushuthi kukhona inhloso yakhe. And siyazi ukuthi inhloso yaNkulunkulu akhona oyedwa ongaphekwayo. So siyakhala nathi njengoba silana siwumndeni sonke, sikhala ngobhuti wethu oyinikelile wabeka impilo yakhe empilweni, kodwa wathi noma kunjalo kodwa ngizolwa. Simkhumbula nje njengomuntu ongasoze wakhohlakala. So athi senzile kakhulu ubuhlungu esenhlizweni zethu, siyazi ukuthi okwena ukuphindaphindwe ngoba angeke sizifanise, kodwa singakusho nje ukuthi njengoba sizokhala sizoshiya asongeni akukho umuntu esifisela umuntu, kodwa sikushoyo ukuthi uNkulunkulu amdelo wakhe. Njengoba nathi ithemba lethu ngoba siyazi ukuthi asinawo umuntu esithemba thembe yena. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla nalobuhlungu nalobuzima ngibuzeke, angeke soze aphola amanxeba uNkulunkulu wethu ngoba ukahlelelwa kwempilo. Siyacela uNkulunkulu akhe ngaso sonke isikhathi ala esekulimaleke khona, engathi uNkulunkulu akhanyise singagcwalisi. Siyabonga kakhulu ngokusinikelela ngabano benje ubutho benje babo. Sisiwe kakhulu.